Геннадий Айхи. Ялды кашсем. Икшір жин тавырнман, вишшір килли ялдан. Пүрнебе жұтлаза, шидереймен никшан. Күржірен хам біледіп, тұват егеде азатса яны бірін ярук азатте. Шамырықсем көргірлеш, ішкіре жігіре, пүплеме бігенеш вадызем кдесіре. Инжетрен таврынман йылдыргушлы яшсем, азагиліш ялан, азараш клезен. Шак пуплев еребен шықлензе пынымай, еп шықледіп, хамда еребен азыма. Таврнадып келе, аслырақ пулны бек, үзерех паны бек, шутларақ паны бек. Ширепре ғунчухне свымзен гергізем, шинзене шивықрақ туйна шевзем. Юр үгет, юр жывать, хумғанат ял жинже, ептыратып варах ман кузуй уминче. Юр жывать, шур юр видер, шур юр ялдырать. Ялым равун жаржуды шунны курнать. Келіші. Ажазен илерден сасызем, шықленеші асыра жұтлазадыны жем. Кашны жуды манне ожидать кымыла. Эпі ғамы жырақ, ажашрақ пулмалла. Эпларадып каллех мансыдел хушине, шак оша еп кірдедіп, кашны ергене.